Nukapnerakranam ukakitashi ruanyishi nanyararawarawa kuisanga yanimai dupung shuyan. Yamasashnadana do 蓝语居家关怀协会 dan ato papua umakman siya nga pinsan so rawaki kaya yapi pangafufuan sungepen. Ta si marura nakano si maksi saruam dapat pura na uda kapikin sa sungepen. Si kakitaran niyam ya mga fufu sungepen do panghu. Nunam yamasapa sumakman siya nga rakwa inging nenan ura na di makamiringe. Tiana yamasapa sumakman siya nga inging nenam ya di miyak nga ya milikliktas ya mangido ya li ke ya pungso kano asya ka mga tao ang mga fufu sungepen akmaso ilido tiempo zai nukak minasawanam ni papudado pungso ya pikin sa sungepen tiana bekendayanan do kuisang yam ya tima tu pusira mimamayo suki kaya pangafufuanan ur nakakmi kuisang no piluflufutan rawarara keriya uram dapininaran dakasangi ba ya miliflifun do asakile mga fufu tiana ya miyan siya do piluflufutan rawarara keriya ya mga fufuam siya mangi siya do kafafari no tawo。我们从去年开始来兰屿这边做义诊的时候，也有听到一些家属在问说，家里的老人家有什么样的困难需要帮忙？那我们跟他说可以啊，请他带他过来。那他们就跟讲说行动不方便，没有办法。那我就想到说，事实上到家里去做在宅服务，我们牙科牙医在台湾已经也都开始做。那在台湾的健保里面，在7年前左右开始又把这个居家服务的这样的纳入健保。只要家里有这样的病患符合我们健保的规定的这个部分相关的，由家人来提出申请，然后跟健保局这边联系之后，他们就可以派出这样的专科医师到家里去帮我们的病人服务。那我们这一次准备好了机器，机器是由玉山营养他们捐赠给我们牙医师公会全人会的一套，我们带过来这里，也期待着我们做的这样的一个开始，能够为兰屿这边的老百姓，我们在家里的这些病患，能够得到好的服务。假设说我们今天牙齿痛，但是不会讲或者说不出来，那进食可能就有问题。那不吃不喝，或不敢吃不敢喝之外，它造成的身体就是营养不好，然后虚弱，那会让疾病更严重。如果说我们可以加进一些身体清洁的一些技巧或者执行的这些指导，让他的口牙清洁变好，精神变好，然后进食的状况变好，营养的摄取更好的话，那疾病的痊愈或者是恢复体力的状况可能可以得到加成的作用，然后缩短他卧床或者是增进他恢复的这些身体的健康状况。那nirarawo kuisanga si 简制成 kani yucian hang kuisanga yan mai dupung suya. Siraran niyam dan papu makman sanga pilif-lifunan do likta ile. Da sidungin sira da fufuin sira. Si 建议siran niyam napilimwangan wo ti makarang na ya pangafufuan sungepen yan. Na kreben wokin sifu ya makastaso makman sanga kuisang dupung suyan. Kapi ano kataw-tawutan nyo.